die groente? Nee, ek staan kyk van nou. Mooi stalletjie daar. Saterdagoggend en ons is uit Livingston uit. Ons behoort seker so 1:30 te wees daar by Monsie. Ons gaan weer saam mee ry. By Monsie kamp by die Moorings campsite. Die pad is baie mooi. Die rede hoekom ons so vroeg gaan staan vandag daar is omdat ons klein seun. Hy speel rugby vandag. So 2:30 is die skole rugby. So ons gaan om dit te gaan geniet en kyk. En hier is nog 'n stalletjie teen die pad. Blaas die hoeter vir daai wimpie. So ons die mense hou daarvan om die hoeter blaas. Ons is daarom al deur 'n tolhek vanoggend. Waarom is mooi groen? En ja, ons behoort nou meer stalletjies teen die pad te kry. Hier voor is weer steenkool wat hulle verkoop. Tipies Afrika. Verskaf weer hierdie mense USA. Verlede jaar ook weer Choma gery. Absa, National Bank, Choppies. Ry nou in Monsie. Dis glad 'n robot, my werk op Fransilo. Hier in Monsie. Food Reserve Agency. Okay. Draai nou hier af at Moorings campsite. Ry nou in by die Moorings campsite. So, kyk hoe lyk dit hierso. So deur Monsie gery en toe nou afgedraai by hierdie bordjie. Moorings campsites. Ons ry nou al 'n hele entjie, so ons is nou angstig om te sien hoe lyk dit daar. Ja, ons is by Livingston was. Ons is van Robinson. Hy doen die busse vir Arcasia Afrika Toere. Hy ry een van die trokke van hulle, toerbussies, of toertrokke. En hy het hierdie plek aanbeveel en gesê ons moet hier kom staan. Ok, nou is ons in die Moorings campsite. En dit is so lekker hierso. Ons het 'n vuurtjie wat brand. En ons sit heerlik hier en besluit ons gaan sommer nog 'n aand hierso staan. Dis 'n pragtige plek. Oh, nou het ek die klank reg en nou is my glasie by my nie. Cheers, liefie. Dan moet altyd 'n foutjie insluip. Maar dis 'n heerlike aand. So ons gaan nou kyk hoe die son sak net aan daai kant. En ja, so ons is môre nog hierso. Ons hoop om al die foto's gepos te kry vir die YouTube kanaal. Lekker aand vir julle. Bye. 6:15. En dag breek klaar. Wow. How long ago? A couple weeks ago, like 3 weeks ago. 2 weeks. Like 3 weeks. 3 weeks. Yeah.
Yeah, 3 weeks you covered a lot of time. Huh? Yeah. Distance. Do you mind? Do you mind if I take It's alright. the truck? Yeah. Where are you from in the USA? I'm from Oregon. 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 Yeah. Yeah. We toured the United States for about 3-4 months early in 2019. In 2019, Yeah, it was lovely, man. What part? Well, we started, we landed in Boston, and then we went to Key West, and then thereafter we went to NASA, and then the Universal Studios, All the national parks? all the national parks. Oh, most of them? In 4 months. Yeah. Yes. Oh, wow. Yeah. And what do you eat and what do you drink on your way? Well, right now I'm cooking some sweet potatoes because they were selling a bunch of sweet potatoes on the road. Yeah. And they were selling these big, here, I'll tell you a story. They were selling a big pile. They sell them in a pile, right? Yeah. In a big bowl. Yeah. And so I roll up and I slow down my bike, and like six of these women selling sweet potatoes all rush up to me, and or they're like yelling their price out, just telling me a lower price. And I'm like, I don't want to buy like 6 kilograms. I'm just looking to buy like 2. And so somebody gives 2 to me, and I'm like, okay, how much is this? And I'm like, no, just take them. Yeah. And then another person gives me like 2 more. Yeah. And I'm like, here, well, will you let me pay for these? But so I ended up getting like 6 or 10 sweet potatoes, and then they wouldn't let me pay at all. Oh, that's nice. It was a bit of a confusing interaction, but I ended up with some sweet potatoes, so I'm cooking sweet potatoes right now. I've got some pasta, which I'm going to cook. Yeah, that's good. And I have some tomatoes and some like a soup pack. Soup, So I'm going to try and do something with this. Okay, you'll make something nice. I'll make something good. Make something that And from Ethiopia, you're going to fly back to the USA? Yeah, that's my plan. That's your plan? Yes. Yeah. And when will that be about? Probably like maybe late August or early September. Okay. No diseases on the road? Hmm? You weren't sick on the road? No, not recently. No, not yet. No, not yet. Okay. And how old are you now? I'm 25. 25? Yeah. It's the right enjoy age. life, man. Op van die lang pad. Wat is die storie? Elke boom vertel 'n storie. Dit is my so mooi. Daar is nie so baie villages soos wat daar jare terug was nie, maar daar is nog steeds. In die village, die pa is die Hoofman, ja. Kyk, en niemand kan hoor as hy. Ja. Jy sien, en dis die ding. So as die kind begin goeie sien wat anderste is as ander plekke, en hy wil bietjie meer gaan doen, en hy raak weer kry meer geld as wat sy pa kry, dan word hy amper uitgeskop. Verstaan jy? Ja. So dis hoekom hulle nie, dis hoekom die president kan nie iemand bokant hom aanstel of wat ook al nie. Maar ek bedoel daar is baie ander goeie van, maar ja. So dit is, maar ek het een keer, dit was my so klassiek, ek ry een keer, maar ek kon nie my foon, want is op die grondpad, jy kan glad nie jou foon hou en iets afneem nie, maar daar was 'n young African guy wat daar op sy fiets ry, sonpanele op sy kop, met 'n rek vasgemaak, die kabel reg na sy foon toe dra. Hoe vindingryk was dit nou nie? Ja, dat is vindingryk. En as ek oral by 'n villages uitkom, dan sien jy staan die sonpaneeltjies so daar. Ek bedoel, hulle eet hulle pap met hulle hande. En hulle pap kry mos nie sout in. Ja. Ek weet nie of julle weet nie. Want as daar sout in die pap is, dan is dit net pas. So hulle maak hulle pap sonder sous. So hulle doen chip. En dan maak hulle relish, maar daar gooi hulle sout. Nou leer ek al iets van ek dit is steeds. So my man en my kind het dit. Maar ja. So ons eet vanoggend pap en so 'n bietjie minstens met 'n eiertjie ooit. En nog steeds, ek het pap met suiker en melk. Vir pap, vir ontbyt. Ja, ek wag vir vanaand te draai. Ja.
Ja, So ja. Oh, julle. Okay, bye-bye. Dankie. Dis varkoeke. Wat? En ek is 'n beeskraam. Die beeste seker almal uit toe te gaan by. Ja. Dis deel van die roete wat ek stap hier by die mooringskamp. Ek hoop ek is op die regte roete. Voel bietjie verdwaald. En die grasdakkies lyk bekend. Ek gaan weer inloer. Is dit 'n plaas? Daar is bokke, daar ver. Dis die kantoor. Was heerlike warm storte. Dit is 'n baie stil kamp en baie veilig. En daar staan Jafta. En dis 'n huisie lyk dit. Verder is dit sulke heerlike staanplekkies. Hulle bring vir jou hout en ek het nou 2 boeke gekry om te lees ook. Baie lekker. Nie 'n slegte ontvangs hierdie nie. Heerlik koel onder die grasdakkie. En Wimpie gooi vir ons 'n mousie. Ons nou hard genoeg gestap. Sondag, is die 1 Junie. Ons net so buite Monzi, hier in Zambia. Lekker vier die tweede aand. Dis koele dag vanaand. Daar is Marlijn Smaar vir ons. En dis hoe dit hier lyk. Mooi kamplek. Boniface is a well-known soccer player here in Zambia. He was one of the best ones here in Zambia. 1990? Yes, 1990s. Yeah. Okay, good. Congratulations. Thank you for very that. much. Nice to meet you. Thank you. Nice meeting you. Thank you. Doing the dual carriageway, you are advised to drive during daylight, not Yeah, at night. we never When drive you're at night. 17, find a place to park or to camp. But as you turn to Kapiri, going to Selenge, that area, the road is very good. And also driving during the daylight, not at night. Yes. Otherwise, you're going to No, be we sad. don't drive at night. Sure. So the road's not that good and the animals is a problem. Yes. Yeah. Okay. No, we appreciate that. Thank Yeah. you. Baie raak nou weer sleg. Ons het mooi pad gehad tot daar by moorings. En nou is dit weer 'n slegte pad. Dit is 'n bietjie bederf vir 'n ruk gewees. Oh, hier is 'n bietjie water. Dis goed om te sien. Groentetuin. Langs die water. Dat is so 'n bietjie van 'n riviertjie is wat hier verbyloop nie.